utaanga o mautaulanga. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tumatanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko kore ke hufanga mua i he talamalo whanua ka mai ngahi tala whakatapu tō pēku whaonga e atpa me polokalamani. Tangata e te au whai ki tō mama o ka e tā e whainga maari e koeni e whewhini ke whakahoko ai ha whakatala noa ki he tokoni paremia ona bōn Daniela Fusimalohi ai e kumai heni ke whakahoko atu whakatala noa ke te ia whikau aki pia moe ngahi whatongia i he puri anga ngahi ngā ue koia e puri anga whemau ke whahaki update pia mea i he tuunga kui ai ngahi whatongia ko tō pe i he whahako whatongia koia i hona lakanga ko e tokoni paremia pia moe minister koia ki he moi ka pe whoki ki he meitek. Whataonga pe kainga o kuongo le rei atu e tau polokalama ki moto, mo mamata mai ki ai i he adamo leo he tau pēsi ko ni Vipon Media, Facebook, pe mo YouTube, ko whebe ke malama ke mamata he polokalama o ku o te taitali rei ke te ki mautolo. Hono kotoa pe a mautoki share tu pe ai tau polokalama he whiawhini. I he whiawhini whako whiawhia ke taitali rei ai e ki tokon paremia, malo e tau mau e whiawhini paremia pe malo e ngahi ngawe lahi kotoa pe kulawa whakahoko mai pe me tongana. Whiawhiha ke tokon paremia. Maleso, whawho pe tongani le leipe ea pe hikai ke fu li liu whewhe. Le le mea kotoa pe. U hanga pe a tonga he taimini ki ngai kātoanga o unu mai he mahinan me mai na katu. Kawai hopo ke wafkuin salote.
I haua walu. Lawa fo no whalele. E wafu whawapu ea. Hoko mai e te mohono tanu pō e hala whakaukawa koe mi whanga utaki wholaha. Pe hoko mai pe mohono tanu pō o e whalelea fo au i he atolu kono me ma. A tā whitu koe o e mahinania e whakaawa e nea whio e malaikula. Na whaifoka e ngāwe lahi keiki hono lilio hono whōtu ngā ko hiko e mātanga pa mwe makamaile i he anga e tau nofo. Pea whakaose ake whiwhalelea tu whaifoka hua noa kono. Tuku lawa ene niafi mwe ahoni e le sita kau kandidati. Koe. Ku whamalo pe koe ngā koe whainga maria koe lawa tuku ki he whewhin ki lawa o whaia e ngahi whakatala noa koe ni ke update pe ki tatu whita tau kainga koe ni murini o ku kage nau i tonga ke lau ilo ke ngahi ngā ue mahu inga koe ia kua hoka pureanga hange koe ia ko ke o se mea mai ki ai. Ki mo ke uhoko atu ki he tapolo kalama hange koe na ke whaka o se mea aki mahino ke tau koe ahoni tāpuni ai kandidati koe te le sisita ke te hoko koe kandidati ki he wharearea. Ko si tu whaki mai ngahi wāhenga. Koe ke kotoa koe kia ia wae ua. Kei na mau kei nofo whangongo pe ki he komisiona whiri. Nau tukuange mai ai lisi koe official koe o ngahi wāhenga mo nau kau kandidati. Ka ko wakahiwa koe ki Asia e ua ngahi wāhenga koe ni kutuku mai koe ni i koe nau tukuange mai. Ka koe konga i ko lotu ke uki e ke atu ka te koe. O ngā makatunga pepe o koe ka te kau he sita koe ni pena e kaike ke le sita koe ke whiri koe novema. Ai ngana kui e ua ia he tōna ki kua si o nofo e peke le sita. Ma nau le sita nea pa whok manu. Koe whuke ngai whatongia gani u whahoko ki he puranga. Whok manu pe hange pe koe mea kona ki whamatala. Toki whai whukonu whakamao pōpo e he Komson Whili. Hoko e whaane whiawhina toki whai ea i toho i ngahi whika. Koe whakahoko kau kandidati pe pa pāloti. Pene tuko ni tau whakangongo toa peki he ngai whamatala koe tukuange mai Komson Whili. Ni tau sio ai ki toko lai kau kandidati he ngai wāhenga tata. Ame toko lai whakaluku fua koe o e kau kandidati ki he Whili. Whalelea koe tau whalelea koe ni. Kau tau amanaki pe i he tūnga koe ia. Te kei ke tau ilo whakaluku fua koe koe pe ngahi ngogo mai social media mo e ongongo. Kau tau amanaki pe kau kandidati le leime ngai wāhenga ke whaiga sia kakai. Ko wilo be e maha te kia be ta prokalama mawahe taua i he taimi koe e whakahoko ai sio ke ngahi ka venga ngau e ko ke sio atu kia ki he whiliwharea rea koe ngahi koe prokalama e koe ni ko ta prokalama taua ki ngahi ngau e koe ni o kumulu tonga whakahoko koe i he pureanga. Kia kau ki whakausta mua he konga kau mahu ngai e whaki tau whapehe koe kau kandidati ko pau ke nau mālohi whakaatamai, whakasino, whakalau maari ka whangalo whake tau tolu ai koe tai me taha o koe me mea ko nau tisaya, ko nau veke koe ke nau hoko koe kandidati. Ko mana tui mau tolu he ni nusilani na e mau parenia whiwhine. Ki mau tolu ia na e kei lele pene ngā ue me pou koe kakai. Pena e haa mai ane whakahaa mai ke kakai. Mau pe mea kotoa lele pe mea kotoa. Ko ne tisaya koe ke o ne veke koe ke te huki wharearea hoko a tuku ne ongo ia ko maha e veke ko ia. O tu ko ni ko hore si sita ko tui pe tron pare mia ko ke mau pe veke ko ia ke foki ki wharearea ka ngahi ngā ue o tikai ke kakato. Ko ia e solo ko ulai foke ngahi whakakau na e whakatete he wharearea he taimina mau tau tipeiti ai. Ia ngahi lao fo o ko ngahi palani fo o ko ngahi ngau ke whakahoko whakalufua ke kakai pia. Tatau pe ngai e lia la lahi whaekonomik. Koe mahu ingai a ko pia mo ui, koe tau i whaito kona tapu. Pakua umaeni ke whamui taha koe tau seo ki he fō paanga. Mau koroa mi hono fō koe paanga. Tau i kau polisi e whaihia ngai ake interneti. Ai kulahe ngahi lao pa mo ngahi whakaukau iena e hanga he whalelea koe ni to'u koe ni o whatete mai. I mo whanong ke kakai. Wei ngahi whakaam whekau aki mo tua pule anga mo e whekau aki mo kakai tōna nofo i muli o tau wāba mo i ngahi whonua. Plahe au pito i ngahi me ai. I he tunga koe ia oku whakatupu iwi e whanongo ke hau e ngai whakau kau fo. Kia te au ia koe mele le ia.
O hange ia ha tau tāna ki ha whawhanga ki ha kele. Ko osi ngōwei. Au tau whakaamu tātou ke whai mo tō ke ngai tenga o whakaukau koe ni. I tō whalere ho ka tau sio ke moto mo matama. Ko mene ko sio ke ai e solo. O tātai taha pe kaipi ke lava pu aki ai. I he tōnga koe, kaipi ke lava pe te o kaipi ke manatu e nau hanga o whai ha lea pe ea whai ngā whitu. Ai tau pehe, koe ki whonua e ni. Ki whonua masiva e ni. Anko talanoa. Pea tau nofo peo kole. Ke te au koe lea tuku hifo pe e tau tolu. Lai ai whonua e na nau tūna toi tua be, Singapore. Koe ki whonua he o Senintia ko Mauritius. I he saisi piko tau, pa tau sio tau whonua kau ngā piko lalo tonga. Tahiti, na nau sio na toki he kaha o koe palo mesi e ki whonua. Ko ho tau toko lahi mo mea tau mau, koe mea e tene hanga e whakakantangata e alu. Anga whuko talano, tau ki veke ke tau alu a hala pe. Ke te au ia iyo, au ia. Ke usiat ke tuku e tau hanga o tuku hifo pe ki tau tolu he tuunga tau ia. He ko hiti ni hanga pe whakamasiwai mo whakatua i e tau. Tau sio tau tolu ki he mea koe ni kou tau mau koe tangata tonga. Ko whe tangata tonga o to tonu ke hau ke kau he langa koe ni ho tau whale koe whonua. Pa koe pole lahi ki he whili koe ni. Ki hange ko tala no ke maka kai veke. O koe whuke tonu ke whaha whanongo whale lea i loto whale lea. Koe kau sāti ni pe una o maa whanongo whale lea. Koe toko ua fitu koe whale lea. Ko nau whatongi ai ke nau veke ke ave whonua ka tuanga malunga. Isi ki he mea nei whai he ulaki whaa. So ke tuanga na tau iai koe nofo e hou e ki o pōpula ke kakai ngā hi to oni. Pe awhio ia ki he mea ke. Pakamata rewa e ne koe mea te tau alu ai kono whakatahataha e whonua koe. Ma ke ngata no whakatahataha i ka pau ke pure ia e he lao. Pakamata rewa e ne ngā oi koe ke he tāwalu tolu vai pōwono. Ia au mai he tāwalu whanima. Ni hanga tuku e whonua ki langi. Ia au mai he tāwalu fitu nima. Kune to'o mai. Ai koe pōwono fuko e ohi mai me tau whare whakatonga. Mā lohi pi pōwono e. Ka toki a whio atu ia o whakatoka ngai. Ta koe pōhono fitu a kou tala noa ke tohi kua palowe ape. Kua konistu ton. E tu unoa e whare o tō ngai. O ka wau e kawai e pōkohono fitu. Pa koe mea ena e ne kumi talu me tāwalu whani ma toki mau e tāwalu fitu nima. Ke atau konistu ton. Koe mea pete ne hanga tala ki mamani. Koe ka whonua nia ko ki whonua sisi. Koe ka whonua nia o kumasi. Koe whonua nia lape ia o. E lape ia mou. Ka koe tuunga kou tau iai koe he ahoni. O moni ho tala noa. Tau hau koe kau veke ke tau hanga whakalakalaka tau whonua. E he tuunga pe koe ia. E kairoi to tonu ke tau o mai moha mea ase nita o i lalo ia. Tau hau ke tau teke whonua. Mo tau hanga o hiki whonua. Koe mausio atu whoke matonu me i tuka whare area. Oku talamai ki mo tolu koku i loto. Oku ki mea be koe kotoa e umea ku mau i lo iki ai. Oku kehe ngā ue ha mo huki loto. Taimi koku mo ngā ue i whare area. Ka koe mea banga koe te kehe mo ngā ue ku mo whahe kabineti. Aia koe mahina pene wālo mahape ko alu ke hiva. Ho mo whakahoko i ngā ue ko ia. Ke ihene tuu ko ia o ku hio wakai ki ai ke ngā ue te whai he whare area tau e tolu. Me mahina ine hiva ke alu ke hongo fulu. I ho o kabineti o ku koe ngā ue he kabineti koe mawhai pe tau tala noa ke ai pe o ku lava he ngā ue ko ia. Ke ne whakaao e ngahi tokoni ki he taha pe i tonga. Mea wheitu pe o ku nofua i tonga. Ko tui kai sono koe whatongia whuki. E te alu ki he whale alea. Kada. Mo te alu o ngā ue he puleanga. O kui ai mea ku te whakamomua koe whatongia whakatawisi. Duty of care. Koe. O ku te nofo koe toko taha ke tauhi kakai.
Ake te tokanga ke to whatongia. Ke mau fuakawa fukia ko ni suto ne ke mau whai tōnunga whatatau ke ko ni suto ne pa mai mele leike kaka. Mau si lea pe he mau fuakawa. Ko te algo tō whatongia whale lepa tō whatongia he puleanga. Te mana tu I mau e mea koe. Ko hoto fuafua whatongia ko te whakahoko whatongia mai kakai whakaluku fua o tonga. Me whakanu hoko ku whil whakawahenga whakau. Pau sai be wa ta be ke fai whil whakawahenga ko e ue na whil whahenga bifokia na makehe be ia. Ko ta puni na te whai whoke liliu ko ke whil whakaluku fua. Ka koe hau koe aha kau whale alea. Koe kau whale alea te nau whai whatongia koe ni. Pau ke nau angi ke tokanga tau potu tāngi o nau whatongia. Taimi ko alua iau ki he kabineti vea moe potu ngā ue ua tuku mega te au. O kou whenga ke u hanga o tōka ki ako naki ta tau ke kau ngā ue. Kau tango tau ni nau tala, tāpune u ofisi, tau osio ke kakai. Pa mau alu, mau oki eua, mau oki hapai, mau oki kama. Ke te mamata tonu ke tūnga nau iai, pa mau whoki mai o whau e palani, pa whau mo whotutu. O mau manatu iai mena mau sio ai ki he ngai whainga taa ia. E ngai palo palema, e ngai pole angai nau no fo. Koe mahu inga ia koe o te pole ki he whale alea, ke te hanga manatu I o tō whatongia koe. He koe whatongia na te fuakawa ke koni suta. Ko toki mui mai te ngāwe ki he kakai koe wahei mai koe ki te tau. Ki te lau ki te tau I kotoa tongani, koe whakafofonga. Wahe mai leo ke tō wahenga ke te toka. Ka e mua ai lele e kakai, public interest. Ke whai ke toka ngā mo whai ke ai ngā. Koe, mo ani whoki e whakamatala koe ni ko ke whahoko nā ke mea mai whoki I he pou e ono koe nā ke whakamatala mai pe tāna ke tureo mai pou e taha koe tau konistuto ne o fitu aki ai pou. Pea ko tau amana ke atu whakeni ki he aho tolu taha o katoa pā aho wha ko hanga ki mo tolu he kabineti. Pea me pure anga whamawa he ia ke tau whamanatua ai tau teo ni manoa ko ia e tau konistuto ne pou hono fitu koe nā ke mea ki ai. Koe ngahi whanua lahi ko o si mea ipe whetuna pa pehe ke kakai whanua. Koe ngahi whanua e koe kia hanau konistuto. Koe ngahi whanua e koe tau whiha pen. Ai ma ngahi whanua e koe whetong pe ai me whakatau whiha. E nau konistuto. Ne ka koe tau tolu koe teo ni manoa koe fu tau lahi ia. Ke tau pore ai pe monu ia ai preanga o ki modolu ku hokotonu ai hano whamanatua koe ia. Tau teo ni manoa. Koe polo kalama koe kumo teu ki he tau konistuto ne o kune lava o whakaasi mai ai mamafa pa mo e mahu inga koe ia. Koe tau teo ni manoa e tau konistuto ne. Amana ke whahoko. Koe, aia koe meek mahu inga e kātoanga koe ia ko whakamatanga. Tau ni teo ni manoa. Koe ngai whanua ia hau be puianga hoko o liki tua e mea koe ia. Koe pou foki ia e whakalele puianga pa koe pou ia nofo. Koe tala nani koe pou ia no fitu e nofo aha pule anga pa nofo ha I he talo ni hatu I mohono kakai ki e pou hono fitu. Koe kātoa whu tau whai ku weha no hono ngahi polo kalama. Pea ku ngahi polo kalama no molo pe ki tau kawa ku whai lot whawhetai I he sāpate. Ku whai pia moe ngahi spoti ke lele I he tokonaki o lele ki monite. Koe moe aho whalai te ia koe. Ngahi aho ke whai e whakamanatua anga e tau nofo e mahu ingan mo I lei moe ako. Koe aho monite le ma ku tanu po wai whale alea. Katali I aho tu sile koe aho monite u whakamanatua ai mahu ingan koe o e kakai tonga I tua puia. Koe aho monite aho tolu aho ea ku talaki ke nau goma whai aha nau porkala. Ko nau mahu inga. Koe kui pe koe aho koe ofa. Aho whawaha puli anga. Kau ki whokisi ke menga ni solo maunga tātāno kei. Pe koe hae uhinga ko wai ha tau konistu tone me maunga koe ni ke awa tau e ni teo ni manoa. Koe. Ko talanoga ni nai koe ki he vi sone a taki. Aina sio mamao au pito a tau wha a hau ia. One pe he kai ke lava ai whanua e koe ni hoko ko hapurianga ka o ku whakatata. Pana ni hanga o tuku atu e ne mo ui na ala mole ai. He ne whinga ke tau e ngahi.
mawhai he taimi ko ia ke o mai whata. Ko mena aloa kore ka poka tau he mo menit whaasi. Toi pe kolo tau e tahapa o sia tongani tau whatata. Ai ko velata. Kui. Taha walu tolu hiwa, kamata whakakau ia ki he mea na uhinga ki. Kamata whakakau ia ki he pouhono whi. Mana e ne pāse ai koe ni, kamata pefu ki hangi hawhale alea, ene ui ho e ki ke tau talano. Pa ne pāse ai wawa u koute. Ai koe ngahi te koe lau. Pea umai ke tāwal whāni mana mahino ia ki ai tu onga nofo. Na kai piki ke lave ia e au hane tofolo folo. Ko ki fonua si ien. Ane pepe ia ko ki ko fonua ngoi ni te hanga tuku ki lang. E ko ki aha ko fala la e whaia ki lang. Ko taha walu ni matolu nai ha e rei ki ase ki New South Wales. Ai ko hinga ni haele ki New South Wales na kolonia foka New South Wales na koe ki Pitania. Pena e ha ele ki ai o wakai. Ko tavan ni matolu na la tonga teu i New South Wales na konstituto ne ke whakahu ke na hoko ko puya. Pena whakahu e tawalu ni meni ma hoko e ko na konstituto. Ko taimi ko na ia ko sio he ngā na whaiki konstituto. Ko taimi na e ngā uai hono langi mamao. Ko pou ene hono fitu ko sio kia. Ke teu i ha konstituto ne ma hoku fonua. Ko mea e malu ai. Ko mea hika ke lawai ha toi fonua mawhai ange pe malohi ange i mani o ala ke fonua. Ka pa ea po ono fitu. Ai ko ne foki mai ko ane foki mai pe a moe mea e ua nei a fio ke. Uloaki, pau ke ki hako ni sutone mato. Ko hono ua, ko pau ke u whakea te kere ke he kakai. Nai sio ia i he kakai, kai kia nau kere pa nau nofo holo o I ka nau ngāu, pane pe. Ko tu hausia enia. Ka pau i kai te wahe kere ke kakai ke nau ngou e mo tau ki nato. E hoko kakai tu hausia pe. O nau fonua pe. Ko foki mai koe au ne whai e ngāu e koe ni ki he kere. Pa koe tau lentenia system, koe tau system kere koe au. Tukuanga te kere pe koe he malu e no pere pe koe malu e puanga. Ka wahe atu ke mau mo ui mea e kakai. Nyango na ne toki o mai ko ni sutone ta wal fitu ni magi fale ale ke na talano. Ko tau hanga ko no katoanga I wike ko ni pa ko ko fa ko no e. Aho ta wo ai faka apa ki ulak fa I malai ku. Fa tuku pale. Tuku pale ai kupu ko to pe ho tau society. Ya mo muri mo nai fonua muri. Ko tau faka apa ke ulak fa. Ko poho no fitu wena ne hanga o fotu ke tupe. O si holo fale e ni ego na to po. Po no fitu. E koe tini fataki mamafa. O fale. Ana ni ire ia a fio i ki ape. O, ta koe me aene. Me ne ko kumi holo. Ta ne na toki kau mai pa mo e konisu tone Hawaii. O mai menga I whakau ke whato ke tau nisu. Ko taimi na ne ave i koe e konisu tone ke fale lea ke tali ho iki. Pa mo e kau whaafonga kakai nei. Na kau he ni lea pe. Ko atuen he a honi, ka koe me aini, whale a lea, koe monu ia anga, mo mala ia anga hafonua, ko nau whale a lea. Pako tui koe lea kau ton ke tohi ia matapaa koe, whale a lea fo. Ke hupe ki loto ha taha whale lea pa ni manatu. Kau ka hau ki heni mo ha aaseni ta ke he koe kakai. Koe mea ho, e mala ia fonua. Pau mahu ke whanongo pehe ngai, palo pale mau tau whiku ki mai mai. Ihe mea da tau. Pau tui te tau wha monda to lehe a honi ki hene tō fola. Ka whai lelei kau whai alea nau ngai whatongi. E lelei ke whonoa. Pau e hanga hake pe kau whale alea whai hala. Koe mala ia anga e whono. He ku tafe mei ai. He koe konistu tō mea kui ai. Kono nofo anga whale alea. Ka pe whale alea ke lia ki tua tini li e. Pau pe whale alea koe pou iau maro. Pa tene tau hi. Pa koni tau au mai kai koe tau te ani manoa koni suto. Kei tau hi pe tonga koe pou malo. Nai hanga I ulak whao whakotu ki. Ke whare o tonga. I tau pore whoke o tau koni suto ne ko ke me aki ai tau te ani manoa. Wafe taha wha pe I he laini koe ulak puri anga ko ia. Nai ai toko taha matao na ne o mai ki tonga ni o ne wakai e tau koni suto ne. Bane li poti o kune
o ku kau tau koni stuto ne o kai ke lelei pe ma pe ko ke ilo pa ko ni uhinga ke tau liliu na fai wa fe on fulu pe ko ha fa nga matso ata na ne vakai ki ai pe ko vakai me hita fa ke te mukala di pe ko ta fa ke pulang fa dui na ne lava o fa e ke ripoti ko ni pat ka neong u ripoti ko ia yo fa kau ke tau ko ni stuto ne te kai be ke a fa nga pal pare ma ta wene te ni mano te tau ka to ngai o ke te fa no fa nga we ke me ko ni ai e to ta ko ni o ku mahu inga nai ke tau vakai ke ripoti ko ni pe o ku os fai pe ai whakatoka ngai pe hange ko mea whawhai whale alea whakatoka ngai pe patau hoko atu. Ai ko tu fu report ko na so mai ba tawa tai na pe to ta hai ko ke fai ni le ki anga ni sio ki ai hanga ko tala no ko pe ma tswa da ni tui ka ko se hu ia fe ka aki a pe mo e te ai pe le fa palangi ke mai no constitutional reform o ke tu pe fu po ia ka ta te hanga o Sao Paulo Valley for All ba te hanga o te tongi ke fa fo fangi ka koe whakakau koe o e totono e tangata o e whakakau ke o mai e kele whakakau tau nofu e malu o e puanga whakatu i whakonisu tone iai whakamau anga iai pule anga iai pia moe tawhaaki ki he whalea lea o kui loto pe he tau konisu tone o ku mahu inga piki tau whakakau ki whakakau ko ia o hono toi wakai o e tau konisu tone kai ke tau wagai aki hamachata na tui hatake pantala mai me ke tau fai ko tu ko ngawi ko ngapi atonga hange pe ko ngawi na fai rakfa ko me ke fai hake pe ia os ko ma tu na si rakfa ya me ki mu e tawal tol ni feinga mai ai o a ke tawal fitu ni ma ne toki to fu po ko tau si ko ki he tau ko ni stu tone pa tau sio ke ngai mea mau ke tau no fu ki awe ke loto pe na tau fai fu ke liliu he wano hongo fulu ko tau liliu ku ai pe e he lea ke whakatemo kalatiange anga whakalele puianga pa kule lei pe e whakatokolahi kau whafonga kakai me he toko hiwa ke toko taha fitu ko hui ke tokolahi o e kakai mau mau inga pe ue mo e whaunga ke whae hono fili atu o e puianga me he loto whalea lea ue mawhai ni a fio ke ne hanga tari angai fotu ue me pare mia mo whale la kia kamu tangata ke na kau whiwhine ke na whakalele ai pule ai o kei loto pe ngahi mea koe palbalefu en whahoko i he tau wohi mea mi tua pule anga ko tau wha kau he tau wohi mea ai mea e te tau whaingata e mo kai ke tau ia mo e anga tau no fo ke te awe o tau osi au datou ki he le volo e tau wako mo e mahino. Ki he le volo te tau lava pe o whai e tau ngāwe ki he tau fu fitu. Te lava datou sio le lei, ko mea ene le lei taha ki tonga. Mea ene mao e ngahi le lei. He ko mea mao ngā ke tau whawhewia. Ka pau te tau whai ngai whakale lei ko ni. E merino nai whonua, e tu maari e ange nai ai, e nofu wheo whawhani ange ai kakai. Iai nai hatu unga e au e tau si tau tui whahapu e ngā o i kai ke to e tala mai ko whikahi wataha tau tolu i he ngai whonua i he whai hala i tau whika taha whae whonua e taha ono he whōpaanga o tau whaamu ke tau alu he levolo ko ia aki ai ngahi nego tau tokang koe kia ka tau ka whai ha mono tau whai ha ngahi liliu. Pa tau mana tui ko ngai whehu i e ngata. E osi ko e pa tau whewhelu. E ngai whakawhehu i ko ia. Mahi no pito ai whakatala noa ku ke whahoko. O ku koe ta kaimi whakeni ku tau whakalakalaka e ngai mea whakateknolosia pe ku ke mea impe. Ai hu mai ko ia social media o ku hu henga hita whaake heke pe ku hange ko lau koe mea ku tau whenga pe ke tau kakau tu holo i loto ai ke tau wanga henga henga ngau aki ka ko ia ngahi whanua whoki ko mahino mai o ku uesia apito ku nau hoha ke uesia ko ia tau ngai whanau ki lalo tau tahano uesia ki nau tolu e social media ma ngahi mea ko ia lava ke lahi apito ngahi whanau a ko ia o ku fo ka ki nau tolu e tau hange ko ni koe ai hu maka social media pe lahi ai no bullying ki nau tolu
I he a ko ngahi ko via ki nau tolu mo ngai mea pehe. Alwai whanau e ni ihi o tāmate pe ki nau tolu. So site. Mo ngahi palapare ma whakasosiali ke pe hoko e social media. Pek whakaukau e ngahi whanua ia ni I murin na akusai ke ofi ki nau tolu me social media. Ka ore ke nau owa e tau taha no. Ko ku whehui atu ko hai I ho whakaukau ko hai tu unga kutai tonga ko tau taimi ke tau nga unu mo ngai whanua ko ia pe ko tau ke I toton pe ke tau te wakai whakalelei pe ai tu unga kui ai I he whanau ko ni pe mo social media. Ko o mone ho tal no ke punga ko na ko me te ki we communication ko la we ke tu taki na fo ke time na tu ai fa le pe ke ko whakau gau ke wanga o tapu e Facebook ke to e lava ta na e ku ma fai pe fu ke I he lao mi sta ke communication ke fa nga we pe ko ne tu ko time ni ku ma fen ke e la communication ke fotu e communication commission ai ko commission ke sio ke ngai mea whakawhetu tako tobe o kawa e ngai e lea pe ni social media mo ngai ake internet mo teknolosia ki e whetu take ai ma fen ke onu ki ai ka lama he commission ko ia o whau e ngai tutuni pe pene lama o ui mai e ka provide ta whainga una o atu e service ki mea ko ia ke nau o te nau whai noa ka nau responsible ke ngā gau nau whai ke nau o maha whotutu o kawai e nau malu e kakai mea ue siape Kui te atu ki tāna koe ni ko hiku mau inga pe solo na I Australia I siulai ma o tala noa pe mo e puanga Australia ke iai memorandum of cooperation pe koe are a pau wāwhenga ake mo Australia cyber security ke oe ngāwe ake cyberspace ko ha mea ke whai holoi ngai whai hia paku o si whamonia I he mau a ahi ki Australia mui wholau e ni a whio e ni a ahi whaka officiare ki Australia o whamonia e apa mui puanga Australia are a pau koe ma mai le mau ki he cyber security center ai ka police ko New South Wales Pagawin na mawosio e mau huat matol kai hu mai ka police a Adelaide South Australia ko mau hu mai ka kitua huang ka police mi France mo sia mane ko na finga e ke turi holo ngai fu ata go ni na no for cyberspace ko mene tala mai he superintendent ko I center no finga mo na do mo ka police ka tonga ko mene mau fai tala mai e he ngai apiako ke mau o ange mua I he waha ta gona ke tano ke ta tahani ma ta taha ke mau ango a ahiangi ke ngai apiako o fai halea ke whanau ai ko nau hinga ke open o kue whanau fu o ata mai ia au pito ka koe taimi peni ke lea ki ai hatahan koe kau polisi o whakamatala ka nau tonu te ria na tō mui ka nau whai hafo I fili, pa koe fili agau wha lavea agau society. Ka pau te nau wō ki he ngahi industry o ngāwe lelei ai ki he lelei ai society he teknolosia, pia sai. Ka koe wha hinga I nau puri atu nau tōru e ke dark side e cyberspace, Ngā koe ilo pe kuhinga. O na tōlo whai ngahi hia koe he money laundering, koe hia koe he kaiha ai ngahi paanga me ngai panke o ngai ake internet ti ai ko cybercrime ana be dama ko nau turi ki ai ko hi ko pe e ka pula kom ka fa mo ma le ka nau tol ke nau mahino e ko economy la ta ma mani ko America tol no a trillion pe hoko tu ki ai asia ina ko ta hi ba trillion pe hoko ke industry ko ne cybercrime ma hiwa ko hango full trillion he ko ne pehe tamai ku ne ma we nau e atamai ke aluia ki ta fa ko ya e la yang ne paanga ma e aluia ko be ka boju me fai ngata ko na tuli ho ngai fu ata ko e ma ata na I loto nga mo ho me ko ke tano ke na I cyberspace na to te I he wika tu na to ki alo hufia ki yako kono tāna ki mai e
association ui pe ko Tonga Women in ICT pa mo po nga ma to lu pe mo ngai ku figau aki ko ui mai fa na he tau ko ia ina mai fo matala na to me tau pe e fa na mi ngai apia ko Tonga ni e ko ui solo ka pa le leipe e fononga ia mo tau fe ui aki pe mo tala I fale le leiki tamai ki ka ke na fa na to ha ia ka ke na hanga abuse pe ngai hala aki social media Agora foi que tau tomo a pe ta pe lango ke mama mono tano. O tai bi fai nga bo fai nga ke ma to ke. E komson foto komson. Koe tuunga koe kui ai koe ai potunga we koe ni ngahi ngau angala lahi kui e whi tuuna fok. Koe taha foke ne potunga we lahi apito. Tato te whito ke ngahi ngau koe ni ku me ai peweka kai lahi ai tanu hala. Se hanua ke hala ni i he lahi koe uha mau ngahi hala pure angaka. Aku whai pe ngahi ngau koe langa koe ngahi whare toko ni pa me ngahi konteina me hafua. Koe hai ne whaka osi koe ni ho mau taimi i he kabineti koe hai ngahi pore tika ke mo lava whakakato i he ngāwe ko ia tawhaaki ko ia ai moi. Ai ko ne tufu ko tanu hala na e backlog ai li aki tanu hala. Mawa hau ko e kamata na ku kalari ke pot ngā ke mau wha national roadworks plan. Ai ko plan whakalufo ke tanu hala, pana kole lewa ke whalea lea, o mai ai hongo fulu million. I ta whapangon ki mua. O mai tanak ba me pangon na mau mana mau ta 5 million. O lele ke face urua ki ko tanu hala. O tanu be me tonga tapu lagi o lau ki e wawa tahao. Ai ko e polo kalama ke au pe ki wawa. Ko ne tuke tai mini ulahi apito ngai hala tonga tapu ni o stanu lelei. Au pe ki hapai, wai ko ngai e ua. Wawa unau tari ki e nau contracta e ua ke nau hu ke mau framework. Ai ko e mea e ku weka contracta ko agreement paper mo e potu ngawe ki totongi tu upau be ki nau ngawe ko ke tanu hala. Ai ko ne tu ko ka pau e lele atu ako e mau face tu he patseti ko ni ku to e pe ngai pe ta 5 million na mo. Ke mau lele ke mai na ko tise mau au ke tau fo. Ko tu ko ngai hala ko e puanga ni tau hi e ko ngala hi stan. Ko fili lai fo ke tanu hala ko vai. Pa mau to ngai me to ngai fitu ko ku lai vai e to fo pe ke contracta fa lili e ngai e le ni ku mata aki pe ko hi ko mai ka ko mau alu ko ni ko tu ko ta u ka ha u ka po e to ho ka te puang ko ni te mau alu le wa ki hono whakalele i mo e kau hala o e hala o te ke se ke tanu hala u lele e loto ka lele mau mau e kau hala o mo finga level ke mau finga aki level ba mo e World Bank ko hi ko na to na mo finga ko e tanu hala mo mau nga ke pango mau ke whakalele e kauhala, a ke sidewalk ba mo e ngai me pe ke lele, patau ke lele. He tolonga le vai hala. Pe ha oi ke mea ko ni solo ku wha o mai ka kai o lau mai ai ka tau tolu tonga. Ke mo tanu whakalele o mo hala he ku mau tu tan matoi malai whakapuna kai ke ai whakalele ho mo malai whakapuna mau atu he ka he waka ko uafu kai ke ai whakalele pa te o mai ke hala kai ke. Ko ngahi nau ia ku ne whaka o ne hanga o whaka o whai ai whonua. Pa koe mau mea whai ngai tai mini ke ai ke lele ngai mea koe. Ai ke lele ngai wafu ngai malai wapuna ke tu lele. Ka tau te whito ke hala u tōlai ka kai unau ngā ke hala. Wha mea ui he wha pe mai ka kai ni. Tuku ho mo whakawhi ate ngai whakataha ma ngai conference ke whai tonga ka muuraki o mua tanu o mo hala ke sai. Pa koutu i he tala noa ko ia. He ku tatau pe ia moha tau teu ki asio ata. Teu ne fofonga fonua kono teu no hala pure anga ngahi wafu. Pe moe ngahi malawaka. He ko hifo anga ia e ngahi flau pasese. Pa koe nau first impression pe koe nau fuafua sio pe koe tonga o nau sio ke ngai mea pe ku lelei. Pa ko tui koe au koe ni ngai tau ka hako mai te tau pole. He o mai ka kai tala mai si malawaka puna whaafof mono motono. Kona kau siapa ni no ma ai terminal fo. Ngawe na wapuna wawa o hapai mo ewa o si tanu falele atu na me ta mate af mo falele nga terminal mo me. Wawa. E ke hopo mai ko e kau sola mo vu langi mo ka kai tonga no fo mo. Si fa fo ofa la fo noa. Kau faka fo fa ia he me ko ni nga infrastructure.
Koe ni mau ngā we koe ki. Koe o nai fe hui heni nai tuku mai ta ka te au. Koe fe hui to ta go ni nai alfa paton nuia. Ka fe hui e fa ilo fa ko so valeni mono purianga. Na fa ku ta wa o ke Filipe a hoko ta ni fa matala. Ka nga o mai ke te ki i ofiang ki ka venga ko ta tala no ki ai. Nga tiki te koe na ave koe na ke fa ha ki mo i nga program ki mo me he potunga ko moi me ako ko update me tiki te ko engari ma o haola ki mo he Filipe ku ke te pen me fetu ko ave ki na nga o ke ko potunga mo ko potunga e ku lahi o pita palo palema bo ku ape na fa ha press conference fa mo o ko e case fi ngo fulto po ku nga ki ai anti corruption commissioner o ka we nga case ai mo ye ko tepe ko si au ki case wo fulto pa ku ka we nga case fi ga me tano wo foi tamin hin tau vil ke fai mo ai ke vave ai nga we ka tau sio ki ye me ko foi ke ai ko justice o ku deliver justice ya e fonga e ke tau la to ai ke va fai mo ai ka ma we tu ni ka tau sio ki ai o ka ke pe he a no ave ai nga me pe ki fa mau to ton justice o ave o alu e process ko pau ke CV e me ko to alo a ke ngata ko ngai me ta we wa ta to ngai ke se ni pe to ki fai to ki ya fa tu ka kono a fa tu ku pa ku tau ma le vai ai mo ni ngai me ko e mo e fa ke pa ngai ngau ko ku pe ko ngai ngau e ta fa la mo ke fai ke tu ni mo ha mai ha ngai me ngai ko fai hala ko ave ni mo i pa ngai potunga ke he ko ha ngai me pe ave ki anti corruption commissioner pa ko me ko to ton ke ave ke kau polisi ave ke kau polisi ke na si ke ai ko ko tala no ke ko tala no ko pe he ko finga e fa nga we ko vi ko fa hinga si o mo fa hinga lot ki au ko talbe ko algi fa le mo ko tu pe he me ko integrity and justice ai ko fa to ton no mo fa mal to ton ka vi he me na tu le Allah ya he tan ko to pe fa ku fa ho ko te ni ko me ke te sa pe ku te va ko ve to ka nga fa fo nga pe fa ya fitu osi pe ko ha pe ku tau ke tangata pe ka ki au ko pole la hi ki au ke wa tu ku ki mui nga me pe ai va kai ai fa to nui mo fa ma to me pe ni malu e ka kai ka pa te tau tu ku ang e fa hala ke alu ia o ne kapu pe te ne afu hia ko nga la nga po ya i ka te lava ta to hu ki tu a me o po ke ta to fa nga go he a hon ke au ki he ka ha ku ha wa ka fa fu o i ha tai mi o sio na tom tai mi ton be na fa nga me ko na fa be na to he la ma le na fa be na to ke malu ki ma to le ka na fa be na to le o kai ko ha loto ta ni na fa be ye ko hi ko me ma nga ko ke malu ka kai pa ke ta tul ki fa to no pa fa ma to ko te ka taha isiu ia ko o mahinga ai pe mo ni he ka kai fonua ko na mui i ngau fa fale ale na mo fa hoko na ia ho launga fa fale ale na ke fa hoko i fale ale ki se fale ale pe mo fale ale o feka wa ki mo haonga minister i he pure anga ko na malolo atu i he launga ko na ke fa hoko o behe na e kai ke ia ha ana tohi fa nofo a ke na waia pe mi he tui pe na ke ma ha fa nofo mi he tui aia i he tu ure wa ko ia ia ka pau o ku pe he ko nga ku ko ha tu unga ku o ku o ke ai launga na ke fa ko e ke pe fo ke ku amana ke fa mo fili fale area e ko ke mau pe ko sta pu ni fale area pe kai pa pau o ku e ta pu ni ki mo pa fa ko ne fili ko ne osia a temi o ku te o mai e launga ko ia ki ha me fo o pe ku osia pe mo launga ko na ke fa ko ai ko me ka na fa ko na fa fu ke launga i mai na ko me te ko alge patseti na talia fa le ke ave ke committee ko committee ko privilege committee fa le ai ko committee ke ngai to tonu ko fa le na vle ke na usio ki ai pa na atu leva pa me ngai fa mo oni ki
Ai o ku pore I hene kupu ni mataha, kupu si iua koe e koni suto. Ko hono whakanofo o ha minista, ko whakanofo ne afio. Ko e langa na ko ave, na whikau aki ia mo o mai pe tohi. Ko e tala mai, o ku whakatoka ngai e he whakataha toko ni a hono whotu e ngō minista. Ko mega na whiu ki ai, nau eke ia e au, he ko toko taha ko toa pe ko whakanofo pe a fuakawa, mene fuakawa ne asio mai hono toi whakanofo mene afio. O lau mai ki ai whakanofo. Mana ke sio pe ke a ho na whanofo e mauto. Na lau taha mai, e mauto he whakanofo. Ma ko mena ko whenke u pole I. Ko whe ene afio ke whakanofo e kau minista ke whale alea. Ko mena ave koe ke komiti. Ke wakaiange pe ko hatu ngā whakalao e ngō minista na ia halao na o mai ke whale alea pe na iai ha. Hangahi tipeti na hiki ni mai o ka po e mahino mai e mea whakahino hino aha, whakamau anga tala mai. Na e kai ke whakalao e na hoko ka me mi pa whalele, pa na hoko me mi pa kabineti. Pa ka me lewa hoko o ku peheni solo. Ka po he kai ke challenge he ahoni, kai tuku peia. Na vai ko hau ha pale mea e ha aho. O ne lohi aki e whalealea. Ko kua mista ko ni ko swanofo. Ka ku te kai ke whakanofo ia. Pe whaia te whalealea me kau whalealea. Me te ki whakanofo e ni awhio. Kana wakai au ki he le kōti katoa ki au ia. Te te ki whakanofo ki nau e. Ko ene awhio ku whimau ke ne whai whakanofo pe o mai I tohi whakanofo o lau mai ko ho whakanofo e. Te ke hoko koe minista ki he potunga mea, pa te ke whai o sikia verenga o whatongia o atu o kamata ia mi he ahon. Ko whakanofo e. Kanau eke piko wheho e na tohi ko ia. Nui ke mau hawhitu ea koe pena stala mai vehe ngahi kupu whika waki eke keis koe. Ka ina ke kia toi whanofo e. Pa koe toi whanofo e eke I mea koe ni. E kupu ni mataha kupu si iwa. Ko whe ai toi whanofo e ongo minista. Ko koe kia toi whanofo e. Pena ave lewa ke komiti koe ni o mai lewa he komiti e na tali ki hao. O ku whie mau ia. Ku ai point whakalao. Ina whakanofo whakalao e ongo minista ape kai. Ai ku whoki eke mea gani ui ko tutisho review. I hene tua nei ko ia e solo kai ko ha whehui a aku toko. Tā koe whehui eni ai kakai e whonuana whehui. Pau tu tonu ke ave ki he pulanga ke nau hanga o. Ko whai. Ai whehui. He ko whehui bina whatoa ngai ke whai ma ai kakai. Po hanga tō mai whehui o whai whale lea. Pa koe e whiawhi koe koe whiawhi po uri na whai e kumalanga koe. Ospe pa mautuku. Pa koe ospe kumalanga pau. Pau alu I api o tau to whakaukau ke kumalanga na e whai. Pau to e tā e whai te pio whanongo ke e pau pe. Ko tui pe koe whehui mahu inga na whai. Kai tuku ange ke tau whanonga. E ko no mai koe ni ke tari me whakamau anga pe na whakalau pe kai. Koe whehui maalunga. Koe whehui lahi. Pa ke lawai a tari pe a pongpongi pe koe mahina katuku. E oange whai na maali e ke whamauto tonu ke ne siwi. Pe o mai. Ka koe mea ko uhinga genso. Koe whehui ke whai he ahon. Pa ko wiri whiau na ha aho. Ku hau pe ha taha ia. O talange whai kon ko si apoine a solo mo taniela ke na minista. Pe tui ke ka whakafofo ngai. Ta ko te ke hanga he ene afio he kupu ni mataha. Kupu si iwa. O whai e whakanofo tu tonu whatatau ke la. Pa ku ke pehe solo e whewhea tau whale e lea o e kaha. E whoki peke mea tāno ke ulakwha. Ko e malai anga ha whale ha whonua ko nau whale e lea. Ko nau monui anga ko nau whale e lea pe. Pa ko e konga ni ono whakatonu tonu e whononga anga ha tau whale e lea ke kaha. Ko mea ko sa e ka pa e langa whale lea fo upa ave. Ai tō wholofola tu po ula ko e neu whakapipiki matapāhu anga ki loto. Ke te lera tu pe hau koto ko te alu ki whale lea pa te manatu. Ka pate whai tō tonu e ku ngāwei loto whale lea he ahoni. E le lei ke whonua. Ka pate o la tau ia koe mea ke. Pa koe mea pe hoko koe mea pe. Aku mahu inga ai whatara noa ke whai. Pea koe komiti na, privacy committee na whale alea ko nau hanga pasi mai pe au mai me whihu i koe ake ave o whahano. E ke mahu inga whokia ke ngā ke o na monuka e tau kolistuto
ia whahinga whaitutu uni pehe. E koe taha ia e palapare malahi te tau whihanga hangai mo ia ka pau ku whai ha whahinga ngā ue. Tau te whito ki he ngahi ma whai pure au ne tatake whanua. Ka aku whai beia kai manuka e tau kone stuto. Ne koe, oku hangi kone toki hoko ne whahinga mea koe ia ke o mai peha tohi me whakataha toko ni, whakatonga i peha lakanga kai ke whakanofo pena kai ke mo whakatonga i matou nai whahoko peha ki mua. Koe whaunga ni ku tale e liliu koe he wanoha ngā fulu. Pa mono whotu koe puranga wanoha tā ale. Nā wakai ke tāka minista koe ne tō tōlwe ne i he kabineti. Nā weken ke, koe tō tōlwe no i he kabineti. Koe taimi ko tō peo ke hauai ki heni koe minista na ia hao toi whanofa. Manta mai iyo. Koe taimi ko tō peo na o mai ai ke hoko minista na ia hao no toi whanofa na. Na ke kia taimia na e pehe. O na tūtun pe whatato ko nye ke uhapa na ke kia toi whanofa. Koe toko taha ko tō peo na minista i pa hekusio koe ke le koti. Na ia ni toi whanofa. Tu ke peo ngā minista koe. Ka pau e whai e whehu i whakalao koe ni iha taimi. O au ki ai pia whai tu uni tau ataina e whamau anga o nau tala mai na monuka koni stuto ne. O te ahanga au e te tau lawa whai ki ai ki tau te whoki holomui mai ka toki mau ia o se tau e ua pe tolu mi heni. O ku tau te lawa holomui ki taimi koe na e hoko ai fo i whakamonuka koe ni koni stuto ne ku whai ki ai whatanoa. E whakawhehu ia whoki solo. Ngai na whai maha taimi koe ia koe. Ni au mai ke whalea lea. Kwa koe le son whike tau wako ai ke kaha o. Koe whalala anga e ngāwe a pureanga mo whalala anga o e whalea lea tō ngai. O kui he nima peo kau whalea lea. O koe ke te nima ke he. O koe ke nima e ne awhi ope koe he nima e whakamau anga. O koe he nima peo kau whalea lea. Wa waika ke tokanga kau whalea lea ke nau hanko o tala noa koe nenai. Ke tau veke ki he pule lelei bea moe atakitua ke kakai e ngā ue bea moe tariui kakato ki he whalelea bea moe kakai bea moe pule ai lao. Pa koe mea he hoko koe e tūkia pe ai whanonga e whalelea o tonga bea moe pureanga o tonga. Ia ki nau tolu pia unau i he whohe. E koe hiko e uwhehu i la lahi e koe uwhehu i e hau i he kaha. Wa paka ke tau tokanga he ahoni, te tau tau humu pe na tau ria i he umea ta tau pe he kaha. Pa koe uhinga ia ahono whakawhehu ia koe he ahoni. Ka paurewa hoko e koe makatū kia anga, to tonu ke whai mo whātokanga kia ke tō i he ahoni. Ka ata kawala. Kio te tau toi atu pe o molo i he mea ta tau pe humu pe tuulu i he mea ta tau. Ke hau e whale alea koe kahau, o kuna olat na tau ria nau sio oi. Ta koe mea koe na tu he ni makatū ki anga na tu he ni to e ka whafongi mua. Tau whanonga le lei ni ahoni. Koe hiko mea koe. Koe daki whaosa ki mua ko ngā kata taimi ai whakaukau koe ni. Koe nā kumamata he video na e tuku mai e taha kau no pere na ne pehe ko oku whaafotu he kau no pere ki he ngahi pure anga. O koe koe pure anga peke. No wau peke pure anga lolotonga ki mou tolu. Ke whakafoki ai mawhai koe na tau liliu he wafi hongo fulu ke tui. Koe ngahe koe ne whakatata koe pure anga pētaha na ki kakato wafi hongo fulu wafi taha wha pa toe ngā rewa ulere konga pe. Ta e ua, ta e tolu, ta e ua, ta e tolu, ta e taha. Ane behe ka pai i kai ke whakafoki mawhai koe na whihala ke liliu koe ya. Te tau lere motu behe atu pe kai ki te hafu li lahi mea. Ka kuku whea mau peke taki wha osi mea ko ha ho wakai ki ai pe ku whaingofua pe ku malava pe kweke malava pe pahano lerei uesia lerei pe uesia kovi ka pau e te whakahoko whi whakaukau koe. Ake taimi koe ku tau whenga ke tau wainga hafo i game for paku tau wako ke tau poto ai. Ake koe maka maile fo ke ai liliu fa politikale ngene fai wano hongo fulu. Pena sfai pe li pote komsoni, pena ave pe o lau he fale lea, pena tari pe kau whafunga. Ai ngahi mea kou tau whi au muhe ahon. Pena ngahi mea ena pe he komsoni, pena fale lea ke tuku ia ki ta whaki o whaatau noi kei, hanko isiu e kere kele. Ka koe tau loto koe ke tau
wa inga foi game for o tau play a new game mantu ke wanong fu ko tai mena tau ko foi turning point be foi mafuli pau ki tau wako tau tole ke tau hapo whakalele e pulu tau talango fua ki he whakamau tau ilo e lau whae ke wa inga he game ko ia ai ngone tu ni ko tau toki liliu pe ni wanong ko tau ke lotonga ko pe ke tau lava o mo ui i halafo no ko ia i ke mi pe na tau pe ke liliu ke tau wa inga ko pe ko ke mi ke aga pulu ko net polo ko ha pe to ke o ku ke tu ta tau pe ke mi ka ku liliu hono fai liliu e ngahi lao ke le yang e wa inga pa fa lo mamatang tau liliu ka fa mau fu mo tu ka fa mau ka fa mau fo fai fa mau ai ko ngahi nau pe he o ku tau fono ko mo e dai mi we game for one tau loto pe ke liliu e tau rules of the game tau liliu pe ke ko me na tau loto pa kon tau loto va inga se pa si ake ko kau va inga ko na o mai kau u timi team for we no ve ma wa no e ko ko team me ko te na fa no pa si holo nga foi pulu pa tau kau la vai ha me tata o loto ko lo a ka hu ka malo yang ai a se ni ta lele mo ngai me pe ka ke toton ke tau irifi aluki mo ai tau kuai a game for o mai tau va inga aki pa tau lele he te tau lava pe o toki liu ka tuku ange ke tau va inga he game na tau loto ke fa mantu mini te fa no a va inga he foi konga o te ke ave ke mi te wana tau tange ta do ke cancela va inga te fa ia ko tau he lai tau to ko tau mai na to ai lao ko e game ka ko tau tol pena tau loto wa no fu ke liu e game ka ki au ko hanga tata na ka ne nai ke va kai e tau ngahi me ani tam pe ke fai pesio e o fa fo ia review te va kai ave tata na ka ne nai ke tau ko ni stu tone ko lao ngale ke mono mo finga pe ke tau fononga pe he ko hanga tala no ne nai ko tau po fitu ko e lau ko me fu lau ke to pa lo ve pe ko fale ko poto po ia fitu ne mai me ma nga ke tu loto ne ono fale ko tau to le po ono tau fale po si lo ve po fato i tapu po tau komi pe la fa ma po no fitu ma ko ni su to ne foto tau fale po ko ke tu ko me tau va inga e ko me ko tau loto ke fai ave ke fa ha ai mo ke ngi la ni ha ko ni su to ne me tau loto ke fai ka ki algo tau to ki human le man ki loto to spend mi te wano loto ku tau launga tau to ko foi ke mi covid to nge ha ia pa tu ko ku tau he lai a ka mena ke mo fa malo si no ke tau va inga ke mi ko ko no fa malo si no e tau malo malo po to ki ma va inga ka ku ha we ko ngo ko fit an ko tala no ko po to va inga su tau fa ko e foi ke mi da sia ngi november ke timi fo ko ne au to ko fit tim ko ne pe fo ga pe to hu mai a ti savea be mo Gordon Barrett be mo tanga va inga to lele pe lo to ka ke fetong ai ka va inga he ku na mena to va inga no ai mo ka ke ai fa lele ke fa ho mama ta ke tau sio tala mai kala puia ko e vahenga ko ia ko mau tama lele ta hana pa hawe ke vai nga ia hapo to ia ko vie ke timi ka ko ngai pe ke me mali e ke mi ko ni vai nga o ke fili timi e coach ka fili be ka kai hanga o ku fili fa lo ku fua e nga ka kai ko vai nga na fa no fua ko ia o e ka vai nga na poto he vai nga pa no mahu inga fo kia fa me fa tal ki kakai hanga to fo ke fili fa poto fili ma tim o na poto ha kapulu ka o fili ma ha tim krikiti ya ko nga ke na ma vai nga kapulu ko nga te na ki ke na fu ilo holo na tolo tu na tolo te ta ko me ai pa se te pulu ka tu na tolo nga ita ko ye ba o fili ma fa nga ku la vea ko ye ke la vea va inga ke tu holo ia ba ku mantu totongi ka vai nga e ka kai ke no vai
ke tu holo ia pa more ai mea no angi ke tu holo ia pa lu ta utu ta pai lai ni kai fai pe vai nga ia he toko ni ma pe ko toko fitu ko toko wa fitu fe ma ke vai nga ka to ko fa sio vai nga i lo to mala apa te ke sio vai nga lo to mala te ke la ve a ko hatau hata mai au ku lo tonga vai nga ia ko pa te ave ko ye ki tu au ave pe ye ki fa le ma haki ko ri ko ka ke mate te ke alu ke mi ko no fa e moni foki he tau mana pe foki he tau aka puluka yellow card he toko taha pe yellow card pe red card he toko ua pe toko taha toli lo toko nau fue sia fu ngā ue ai fwe iua ko yellow card ki tua pa fe ka pa ko toko nima pe he timi a wa inga ka ke wa inga ka tama koe fo i mama falahi a fue sia he toko nima ton pa ia ko di mahalo ku mahino pito ai fatala no fai de wa te fai mari ko ni ka pa wa me ke loto ke fama opo ke ai proclama e fin ki mo ke o se ta proclama malo so ke tu ke ta fa ko ni si ke fale le na ki ma ke yang to fale le ko ni he ti mo civi be mo fakafeki ki be mo tau aki tangata mo tau aki tu hene tui mo poini ono whakalu foko tuina ia pe ngai lele na mau mea e whonua. Ka tau hanta tō tuku ki mui mai fui game kona tau tuk siwa ka tau hangat ke timi fo au mui game fo au. Nyanga koe aka pulu i nyonta tau pe. Ka tau siwa nge ki timi o mai ngai kalapu, ngai wahenga. Ke wainga i game tau e whaka hako mai. Ai tonga ako tala monua tu ke kau kanti te tō pe. Tau maa fili le a ho wanoa noe maka. Ofat, ke te motol ko tope. Ka tau pe kau candidate for ka tau te fito ke kau candidate motua na mau fiohi mai whale le tau wha. Wha mori mora ka pao nau hanga o whakalavea i hata he wainga. Pe nai hoko i ku whakahoko whatongia whale le ke ia hea waa ai mga me pe pa koko wha mori mora. Ka tau hoko atu mua ke game hoko. E ku whai try la mo fili a wanoa ko o noema. Wha malo atu e tongon paremia i he lava le rei koe ta proclama i he whewhini. Pea me whaampe, maha pe te aipeha ta whainga maari e ki ta toki wakai ki he ngahi ngawe ki ewa, ki he wahenga, i he teo atu koe whiri, ko i lope kumo whemo i kina lahi ngahi whatongia, fuesia e whatongia whika ulaki koe, kumo whahoko he i he pureanga, mai ka kai whanua. Ta ko whaampe aipeha whainga maari e waha atu koe ni ki he whiri e ta toki whoki mai ai o whahatala noa, ki he wahenga ko ewa. Ka o whātu mo e tala monua tu tōn paremi, i he teo ko ia o e whiri ki he ahua noa. Malo son. Malo. Whamaloa te kainga i he lava ko ia ke mō kau mai, i he proclama e whiawhini, lava ke mō kau mai i he tau pēsi Facebook apa mo YouTube, i he whatala noa ko ia whai ki he tōn paremia, ona Paul Toketa, Daniela Fusmalo, i he whiawhini whikawa ki pia mo e ki update pe ngahi ngāwe ko whahe pureanga, me whaki issue pe ko ia kulawa ke whai whatala noa ki ai, maha uinga bito pe ku honga ki proclama ni ai whainga maari e koe taimi o e tōn paremia, neongo o ku unau whemo i kina i ngai whatongia maha uinga ko unau whahoko, ka i he ki whainga maari e koe whiawhini o ku lau he proclamani koe mono ia ke tau ki whanongo ai ki he leo e tōn paremia, pea me ngahi whatala noa maha uinga koe ku nehanga o mai he whiawhini, ko tui mahalo koe ngai proclama kutoe atu ki tau whahoko atu, i he weekend ko tui kutoe mai e tau proclama koe ia, pea whatwhanua fo au, pea mo e ex-minister polisi, e toki whaaongo atu pe hange koe ia kumo wanga maheni ki ai. I he wike kahau, te tau whenga pe ke tuke pa mai kau candidate, e lava ke mau whainga maari i wike kahau, ke nau kau mai he ngai proclama, e whawhalala pe me ngai taimiko ku ata, ka ku wate whamalo lahi ke teki mo tolo ho mo kau mai, i tau proclama i he whiawhini whamalo atu fo ke tau kau sponsor, i hono kei whaitoko nia tau ngahi proclama ko toa pe, ko at miheni, ta tau te whito ke tau finance ko i South Pacific Loans, pe mo e selectable, pe hefo ke kau ngawe, i whika waua ko i a Cavendish Drive, i mano kau, whia mao ha o whainga nopa anga i Nusilani, i Okalani ni. Ko e finance eni, au tau pore ai tau kainga Pasifiki, mo tau kainga tonga Wabe, Pau, pe to e whaingo fua, pe nau whamatala mahino le rei, mea ko toa pe ke toki whahoko rewa a ho maupanga ko ia. Noa valunge au, valu, hiva valu,
i he South Pacific Loans. Ka ki ngata foki ai whamalo atu ke te motolu ko tō pe, mō kau mai i he tau polokalama koe nai whahako he wiko o si, pe moe Francis Tikats i loto nuku alofa hanga ke tau moe pia building, whamalo lahi atu ke te motolu, lama lere i polokalama ko ia, ka ke i whawhi te motolu mō wafe hifo, i he tau wharekosi ulu ko ia, Francis Tikats i loto nuku alofa, kosi mateu teo kau ngā wea i ke nau tokoni ke te koe, kosi ho ulu ke whaafofa, tatau pe kakai tangata, kakai whiwhini ka pau ku ke ofi holo ulu he kosi no ko ia, lavalere kau ngā we o tokoni i koe i loto nuku alofa, ta waa ko ia i Orewa, i Nusilani, o ku lele pepa moe wharekosi ko ia, te lava mea tu ki ai, i he whika koe nā tahiwa pi Moe Nui Avenue, i Orewa, pa whika telefoni e na hiwa whawhitu, nima tolu nima rea kia taholo. Andon ten lava tokoni kia te koe. Kake ngata i he wharekosi ko ia i nuku alofa, ma ua tuai hawhainga nau kosi ulupe. Klipa, trima, foila, hape hawhainga mea kuke fia. Ma wau ke helu, hele kosi mea pua, ma uka doa tuai, pe he foki he tau products ko ia Bobwax, ko ia namulele, pe a selele ki hono pani ak ho ulu, kake mafuna, pe a palpare mai i ho ulu. Whare kloa wala ko ia Bates Fest in Store, hanga pe te ki he tau moe pia uta whaaki koe Francis Tikats uta fo o ko si arrive ai te ke lava pia tori mo whiri ai ko hape ho fia mau. Keki ngā tai ka koe whamanatu atu pe tau kau taha maka koia i loto Brisbane. Te hina koni ko desi ku lau peke ke whitu taki ki ai noa wha ua noa hiva whitu wha nima wha taha te kena lava whaari ari atu kia te koe ngahi fu maka ko kofu aki ngahi ofa anga koe ko nau mamau atu te ke lava o fetu taki ki ai whawhewhia tau sio atu ki a seria lava le renga fu kofu koe pa o tonga ku lava le rei pe ke whakakau atu bai moe kofu maka koe ni ke te ki modolu i tonga ki modolu koe ia tāwhalani lava le rei pe ai tāwhalani kote tui hao kote he kesi live stream moe hafua ngahi mea ke he ke o whahau koe masi koe ni a seria te ke lava pe fetu taki atu he telefoni koe na tene lava o tokoni atu ke te koe ngata e tau prokalama koe he whiawhini tau bena e ongo le rea tu ke te motolu ai whahoha a koe na e whahoko atu ka mo mea tau toki whelongo aki.